मियाम की दमता ngase ki topic delimitation push amid PR hai bisu tane madudi delimitation che hujti phong saba subject amo re Manipur da di aduga Manipur khak natabada mase atop top north ki state even then Tamil Nadu yauri south ki state sing yauri south ki side te chu delimitation se objection torokpa adugumba phibam sing kari sing udabanate aduga north east state ki oina Manipur ki oina charang na bhai tai हाने के सरंग नबा याम चौब सरंग नबम लेरी मसी मरक्स तैदा डिलिमिटेशन करिगुम कांदा याम फजब वाफम नै मदुदी इलीगल इमिग्रेंट्स सिंग अदुगो 2001 की अदुआई की सेंसस टू द मदुदा बेस तौरगा डिलिमिटेशन पांगथोगदी 2000 हाना लेबा सेंसस की लिस्ट तो याम लाले असोय अगाम मयाम याव यदु मदु सेमतोक्तना डिलिमिटेशन तौबाइसे मसवाइसी अफब रिजल्ट ओइरोय हैबगी करिसिंगी एप्रिहेंशन याम चौंग थोई थोइबे एप्रिहेंशन से पंगपादा पाखतपा अदुगा मिबाइबा अदुमक्ति नते मरम चाबा हादि पाखतंगलाबा अदुगा नुंगाय हंदनबा मरम मदि लेहेले अदुन मरम ओरकांदा डिलिमिटेशन तौद्रिंगिदा करिगुम कांदा NRC हाइबो हाइरेसनेबा अदुबु तसेंगबमक्ति हानगी सेंसस रिपोर्ट तो लाले अदोडी सेंसस रिपोर्ट तो हाना करेक्शन तौबम संगी अदुगा डिलिमिटेशन तौ हाइबगी अयाम खोंजन चनि तौबदा वाहंग लाइदी डिलिमिटेशन सिगा प्रेसिडेंट रूल गा मणिपुर की ओइने यंगप कांदा कया यामना मरी ने हले करिगुम कांदा डिलिमिटेशन से प्रेसिडेंट रूल थमिंगे सिदा तहोरसी का हाइबगी फिबम लेब्रा मरमदे एकोइना इंडिया के टॉप स्टेट सिंगा मणिपुर का चप मानना उबसु लानगनी मरमदे म्यांमार युमलोन नबा मणिपुर अदुगा इंडिया की माइकेरोम द मणिपुर से म्यांमार थंगनदिबा अदुगा म्यांमार द ओदिबा फिबम मणिपुर की 2023 3rd मे दगी हौजरगा ओदिबा फिबम स्वाई मरक्सैदा मणिपुर की डिलिमिटेशन सिमदी नॉर्थ ईस्ट के टॉप स्टेट सिंगसु चुंगान मानरोय अदुगा अटोप इंडिया स्टेट सिंगी डिलिमिटेशन की इचम चंबा पुष्टुका अखोइगा खेनरनी अदुगा खरेना फिबम ताहांदबा खरेना पाखतपा अदुगा ऑब्जेक्शन ओइबा अदुगा प्रोटेस्ट तोबा खोंजेल मयाम थोलपसे मणिपुर गेन थोलपसे मस्वाई से फजना मियंग चंगबिउ हाइबगी खोलाव मुसुकन थोले स्वाई द खना जनब तंजाने लोन यंगबिरिबा पुना मपु शरचंद्र शर्मा इम्पैक्ट न्यूज की मनहुन तराम नोक्सरी लोन ngasi manung masing ngasi topics ta khananaba saruk khoi lengtin biriba saruk yagadaba guest singdi huji ai yet thang phambiriba se Ningthoukhongjam Satyajeet ship bureau unai ni emurup Satyajeet taram noksari aduga emurup Satyajeet ki oida ai ni yet thang phamini jari se Hareshwar Goshwami senior spokesperson Manipur Pradesh Congress Committee ne tamu Hareshwar taram noksari ahum suba guest on the way ni ahum suba guest se hek lak pagoina mingdo mayam mangda I haijarage mayam de rus toge huji ke oida de yana nowang ke tamu Hareshwar मणिपुर की ओइना मरोइना नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगी डिलिमिटेशन अदुगा अटोप साउथ की रोम टू स्टेट खर यावरी डिलिमिटेशन अदुआई साउथ की एरिया सु डिलिमिटेशन से मोइसु सीट से मोइना सीट हाना गिदम लेहोबा अटोप स्टेट खरा हेना मसिंग हेंगना फंगिबा याबा करिगी फिल्म सुं ओइबदुदा मोइसु ऑब्जेक्शन मयाम रेस तौरे हुजिक्ति अदुगा इंटायरली नॉर्थ ईस्ट की ओइना पांगथोखदबदा मणिपुर की खोंजंग खर थोलपसे मणिपुर ओइरे फिल्म सिना तमोना सोगल हमें इचम चंबा डिलिमिटेशन ददि ओइरोय मणिपुर ओइना खरे न मयामना नुंगांगिबा पाखलिबसे बदम चाइ चाते यान अनबा ओपनिंग रिमार्क्स कमाइन थमनिंग दा जे डिलिमिटेशन की पोट लाइसे अखोगी डिलिमिटेशन एक्ट 2002 की मखादने हाइबा एक्ट की मखादा डिलिमिटेशन कमीशन सेमैने सि सेमा गांसिदा मतम सांगना मतम कुइना करी हाइदारे मसी तौनेना तौरमबदगी 2003 अजाइदगी तौनेन तौरम्बा डिलिमिटेशन कमीशन ना चे इरक्तना खोलक्तना मेंबर सिंग मयाम हापकपा को एसोसिएट मेंबर हापकपा मयाम लेग्रे सांग अदु मतमदुगी होंगना मतमदुदा अखु पानबा गवर्नमेंट हाइदारे मदुदी अखोगी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट हाइदारे लोइना अते सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयाम प्रजा मयाम ना होदुना डिलिमिटेशन जी तौगदिब डिलिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसस ऑफ 2001 से मसी यानिंगदे यानिंगदबगी मरमदी करिनो हाइबा मतमदा अखोगी लेरिबा एरिया खरदा मिसिंग हेंगतपगी चांग से ऑल इंडिया की ओइनी येंगबदसु मणिपुर की ओइनी येंग एवरेज येंगबदसु यामना प्रोपोर्शनेट ओइदबा हाइदारे को यामना फ्लक्चुएट तोबा थीना मसिदा बोगस यावबगी कोटपगी अदुगी अदागी फाइंडिंग्स मयाम अमा लेगिबा हाइदारे अदुना मरम ओइदुना ngसाइगी अहानबदा हाइरेइबा डिलिमिटेशन कमीशन ना अहमगी मेंबर सिंगदा
इरकपा चे से सीसी तो वैसे मसी यारो येदना मतम दगी गवर्नमेंट ना फेगाक फेना ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग अते अते कौदना खोतना मयाम जी तानर कांदा अखोई डिलिमिटेशन कमीशन की मतम दगी चेयरमैन दा सीगा पीदना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दगा पीदना on behalf of the people of Manipur madu tawdana lakpani hariba adu laiba pochi kai toge kanda khong hongai si kadai dei no kanda sum mathang delimitation commission gi magi power si di aduki matik masidi court ta chapa yadaba khotaba leimane ko madu khoi adu mayam leibani yam powerful oiba body mo oibani na aikoina matam chana masi thengna ho daga di yaroi haiduna akhoi gi mayam ama sum tawrapa sidai da kai toge ha kanda maru oiba khwaidagi landmark oiba adugumba judgment se akhoi honorable high court of Manipur na tagi judgment sineba judgment se da kari haina haige hai matamda akhoi gi leiriba ngasai writ petition PIL number 16 of 2005 sineba ko masi magi order tabaduna akhoi gi 7 da tabani tabach da kai doge da khuji ke hairiba praja miyang gi aduga delimitation act yauriba defer to yabagi provision yauri dana ko akhoi section 10 do ngani yauri si act si gi 10A de yauri si sigi matungina law and order phatradi adu tawdradi ada tawdradi to yaro have se matam du so apaspa gi kari gi pot mayam leibani na law and order su phatabaga khotabaga praja miyangi pam da potuga haibidi pam disi ke no delimitation to pam da nateba pam meba Manipuri prajana kam mong da pami niyom chumna phajana tawbiyo haiba haidi missing hengatpa khotpa census se thingba ya pot nateba ko adu nataba basis ta delimitation to wino haibane ba mayam na delimitation pam de thingi adu adar on da sandok pon leyeba madu nateba ko hairiba ngasai gi case sida haidi PIL number 16 of 2005 se masida Manipur Pradesh Congress Committee amasung adai political party mayam na akhoi gi che si thabane ba thabasida hairiba kaino se delimitation gi pot se masi tawba yaroi defer tawre immediately with immediate effect masi Manipur da chathabi yaroi na 2005 tagi tawr ko pot ne ba 2005 sina thi tawr amatung da kai tawge the government of India da CMM iba khotto mayam jina maram oiduna kari lake ha kanda 8 February 2008 government of India na gazette notification ma thokanda delimitation tawse hoji masi Manipur gi oina until further order hai with immediate effect and until further order lepo ina lepaga lak Manipur gi oina okay lepaga lakone ba aduga di makhoina hoji ki hairiba si 8 February 2008 kisi yamna landmark oiba du notification haidare gazette ki government order haidare ko sigina swindona lepaga lakpasina sum lakpasina thengna lai mayam ama Supreme Court ta delimitation ji tawhunning ba haidare tawraga madugi khudong chaba phangadaba adugumba kangbu haiba tare adugi magi manung watha kari kala Joint Action Committee on Delimitation Indo-Myanmar Tribal Development Association adu da mayam le yang SLP chu manga taruk ta nipan thagre ko masi mayam je makhoi Supreme Court da chatle ba kari gi against the judgment and order of the High Court to da adu Supreme Court na kari hai ke da ngasai thokiba 8 February 2008 da until further orders deferred to rain thokibado madu leibanina case to dismiss and dispose of all related cases on 21/8/2014 book leiba case in je haidi congress ki ada pa khoi keno leiba matam je leiba matam haidare adai book sida khoi haiba keno si Supreme Court na haiba direction ji thoi order ji thoi ba kaino hai kanda haiba ngasai gi delimitation tawgadamne thari mayam se loina ma dismiss tawre loin dispose tawre haidana adoin tawna 2008 ki 8 February da order do madu abhel adum tawi abhol tawre ko aduna madu abhel tawre aduna adugi potu layeroi ai matim da loisan jare please mai gi sequence simtang loisalaga next amuk lakse aduna haiba pothi tawkanda khoi kari haidare lepaga lai si marak chida akoi cabinet decision mayam ma akoi gi sar hanagi former chief minister hoji ke CLP leader Okram Ibo bina lit tawdana cabinet decision mayam ma loi all political party ki meeting mayam ma phamdana si mayam thadana Delhi da chatna khotana akoi limitation commission gi chairman unadana khonadana mayam ma honor ko mayam lai gre ko
लेखर मतुंग की करी मुंग तौर के समाइन लेयिंग मरक सिदा अखोई की सेकेंड लेटर अहम लेटर थारपने एसोसिएट मेंबर सिंग समाइन समाइन तौर समाइन तौर समाइन मणिपुर एडजस्टमेंट तौर मतंग की पंजनिंग डिलिमिटेशन एक्ट 2002 से सिना ngam readjustment खतने हेंगत पा हुंफूसी देगी मसिंग हेंगत पा नत्र हंधब नते हुंफूसी की मनुंग दा हुंफूसी दम लेनी ओखाइनबा वाने ओखाइनबा हेंदो गेंदिन मरम दो ओखाइनबा वाने बा लेइसे अदु नतबो अरमगदि अतोपा केनोमसु लाम याबने को अदु आइडिया अमसु अदुबु ओखाइनबनिना अदुगी मनुंग दा तौबनिना तौरे इ पोटसिदा ओखाइनबदु काइदेबा तवदबु मदु प्रॉपर वेरिफिकेशन तौरगा अखोई प्रॉपर मागी सेंसस टू तौर मतुंगदा तौबोगदि कसु हाइरोइदा अदु नतबदुना मरम ओइदुनानेबा अदुगी मतुंगदा मु कई दोगे सेकेंड लेटर अम डिलिमिटेशन कमीशन दगी अमुक लाएबा तो ममांगी वारी नि 2007 दा लापनी सिदासु अमुक हुजिके हारिबा अहानबगी ओखाइनबदुना आई याम डिटेल से थमनिंग्रे को याम सेंसिटिव मतंग ने मोइन थांगेले पोचे नसाई पीआर गा न थमबिगी पोतो आइबदि लैबा मणिपुर गी लैबा प्रेजेंट कंटेक्स्ट दा पुसलक्तब यादव दौन पुसलक्प गुंबा करुम खरो उरीबा अदुना यामना के अते अते दि पंजररोय अहामगी ओखाइबगी डिलिमिटेशन कमीशन गी लेटर सिदना हेक्तो खबै खरा सांग ओखाइबि मोंग मथंगना खितंग ओटबि मोंग ने अनि सुबै लेटर सिद लाइसिना खितंग ओटपसे मसी सुम ओतना लैदोरे अदना अदुदनी MPCC अमसुं अतै पॉलिटिकल पार्टी सिंग ना पोर्टगा चलैबा ओके दामो अदुगा हुजिक आइगी फर्स्ट राउंड गी प्लीज लोइसलपोसे दा आइना हाइनिंग से हुजिक सी अखोइगी फिल्म सी अराइबना तेन थम मरमदि कइगिनो द ngahanggi judgment and order am legre ko 17/3/2025 the supreme court honorable supreme court na the earlier order shall be complied with haise si matang ki da earlier order ga se kaino na question to badu my petition du chang daga di khangoi da ba bhek oi pot dum chu legre sina court ki pot ni sina legal experts na constitutional experts na masi yam kumna nei na ga thijal laga thengnabam changen thamjage ani subada laibu wafam di हुजिके हाइरिबा नसाइगी लैग्रिबा 2008 की यादेना थिंगिबा कोर्ट नसु अबहोल तौरगा हाई कोर्ट नसु तौरगा लैगिबा पोचे ओय फेब्रुआरी 28 फेब्रुआरी 2020 दा लैत्रे न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना थोयबा समना कन अखोइना पॉलिटिकलाइज तोइदे हार कनी अदु मुकिन नचते बीजेपी ना पालकांदा बीजेपी ना सेंट्रल लैरिंगैदा स्टेट तसु लैरिंगैदा 2020 दा कयादा 28 from madu gazette notification sida leiko so ahan bagi 2008 ki 8 February da congress leyak le matam da si high kono piba kano se maroina ate de pangthu go su manipur gi oinati law and order gi kari gi phibam sing gi yenga kanda madu gi masi gi delimitation pangthok taba si pose mo si yaning da na supreme court chaluba supreme court na su high court na pirakhiba ta khiba rai do madu odum apel taroga thamen thamgi posi 2020 dadi मधुगी पोसिंगदो अमुक लेत्रे हाइबने बिसम सर आई तमोइना मथंग राउंड द लागसगी प्लीज 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 हुजिकी दो हाई कोर्ट की दुंगा तनते सुप्रीम कोर्ट तारे से 2008 त थोकिबो ऑर्डर अमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोकबो ऑर्डर दो अदु लेयमने इन्फ्रैक्शंस ओरे अते इते मयाम जे नैनबगी दरकार लेत्रे खनबगी दरकार लेत्रे दुगा अते इते मयाम अमा हाई कोर्ट की हुजिकी हाइवे स्पीकिंग ऑर्डर ने 2008 की से मधुदा कांग्रेस न थारपा पॉलिटिकल पार्टी मियांगी पब्लिक की अदु लोइने स्पीकिंग ऑर्डर न पल्लेबो अदुगा मरुइबदी 2008 ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना चनररोय डिफर तौरेन थोखरमनिना मधु अमुक नैनरुबगी लौखलुबगी दरकार लेत्रे हाइदना सुप्रीम कोर्ट की दो अदुने नै से थमजगे ओके थैंक यू अहान ब्राउन की तबुगी दे अदुने मणिपुर गुंबा स्टेट हाइबा तारे मणिपुर गुंबा स्टेट मरो ममांगी करी की तामो हरेश्वर गोस्वामी थंबीबदा ममांगदसु अतै अतोप स्टेट सिंगी तौरसु मणिपुर की ती हाइरकांदा मणिपुर यावगी दबसे कैनो हाइरकांदा लैरिब मतम मतमदुगी ओइरेइब फिबमदुना हाइबने अदु ममांगदा थोकिबा इशू सिंग करी सिंग हाइरगदी हंदक मरोइना 2023 3rd May हुजिक फाव दुम लैरिबनी मरोइना चंगतोक चंगिंग यानदबा फ्री मूवमेंट ngamaktaba स्वाइगी एरिया सिंग करी सिंगसे अदोरदी फिबम से मणिपुर की ओइना तंगदु लेता बैदु ओइदे अदुगा प्लस मरोइना खै मरु ओरसी 2001 की सेंसस टुदी मदोइदु अरानबा अदगी वोटर से चनबम थोक्तब द चनब खोप मयाम यौछले अदुगा हेंगलैब मिसिंग जिंग करी सिंग दो
madu proportionate oidabani haibani taseng as a whole delimitation do akoi to wino haibate delimitation to view to wudu maram chana to view haibagi post to ni Manipur le se so Satyajeet Manipur go ina delimitation se atop state singi kari singi baro in north ki state atop sing da supang tokpa India ya atop state sing da supang tokpa atop state ki kari obsession lak pa uba Manipur gi oina de khare hen top phan bhai bata Manipur gi le film china adugo taseng na ai muk lak janingi na delimitation push emit PR ki swaida opening remarks kamain thabingi taseng go makti center ki se karai da noma khanghan da bida PR hoi president rule ga leiring ista delimitation ga se loina dum handakti yaurga mamang tati atop state pangto su Manipur gi ka haiba tongan ba kitang categorize to ba ama leihibagi phibam dune ba kamain thabingi manupse masi lakchadinga da akhoi gi real concern ama akhoi maruina Manipur gi representation sigi matang da pen thabja matang da akhoi gi abgakpa incident ama I than comment to ge kan akhoi gi jingi MLA gi meeting se akhoi yaw ba chale campaign gi hai campaign akhoi khali na jing da chat waiting e ba 2000 ke ado ino haibetang pon bidam ya bra sini meeting do meeting ke 2014 14 dagi adigi adu matung da sudu hoi hoi ar masi kanano ni yen kan da imphal da tawsi kai na ka mo hai akhoi di whole district city da chat pa se da khun jing chat pa je tham da matam yauroi aduna akhoi tawse khun gi ningthau myam se sidesida poraga unabasine na sammi masigi real concern ama akhoi chingi su haji lam yam chawba MLA na kon mase lam yam chawba adumba real concern ama su adum lei habise thamjage ba sigi cherak sida akhoi thamjarina delimitation je hana tawgrabra tawdirba ye ka da Manipur da tawgre ahum nak tawgi bis kan yam smooth ne ba last ki 1971 gi matuna tawba 72 su yam smooth ne ba kaim haide nipu de ge dum humpu henga lei delimitation ke makhan ni ko hari ngo ojan tham bikim tumaina mi masing ni henga tabida sum haipet ka tara khaga hongdu jing tawba ma adu akhoi sit henga tabida adu akhoi ni yeng 1952 gi matu tung da sum tawba se 63 da de adu khaga henga le ba 1963 da 522 de henga le MP se adagi mathang da mu 73 da 543 da aduna 73 da lekhibadagi ngasi pawo hongdriba MP gi di whereas MLA gi kitang dum hengali ba akhoi gi suppose 63 da 3771 le ba du 73 da 3997 le ba aduga sum hengat pasina hojiki ma anoba latest hojik khanari ba latest akhoi gi Manipur tawdri ba se 2001 to 2 gi se masi yokana 4123 MLAs le re hari khara sum hengal eba aduga Manipur da hengat pada mayam kai ma haidaga handak ki sidana irang ama thoi se karigi nu na sum yeng matam da Manipur da leiba parja mayam arigi Manipur leiba political party mayam na hai se hana henga ki badu da proportionate increase ne ba kai su kai deba adubu masis da akoina loriba exam se da exam thaba se da exam ma khan badu kari ma sillaga thaba oirma ba aru da mayam protest lakane ba adubu Manipur gi leiba ka da subdivision ahum se moina haibada unnatural growth oire yes unnatural growth hadi han oidaba adigi mama mana chahim da angang ohum po aba adigi mayam gi average 18% growth har kan somna 160 yoksala aba 160 yor ine ba khoidi up to madu singsina masi se problem ama leire hana aduna ngasai gi akhoi swaida kha handa ba somda ma hengat pagi madu gi concern do natte ba khoi ta sengba di akhoi na haina tawnen tawradi achumba tata da correct information to guna phatra habagi emphasis tane akhoi na ji piri se masi piba kansi da masi sum le kansi da India gi oina di loi greba mari su base adugu state mari le hore ba adi ngasai gi hoji high ba supreme court ki order se masi karai di tholak pan oina ngasai gi hanagi order me ale order se sum thi kan da akhoi na asum masi akhoi sum khanma da presidential order am thoeba government of India na hagi lemhori ba mari se loisal loina lemhori ba mari no se le hori se aro hoji problem lemhori mere se itaw maroina Assam Nagaland Manipur Arunachal ko masi gi mari se loisal lo haire asal hare mui atai di problem leite aro center no haina Arunachal problem leite Nagaland leite adigi Assam gi din han mui NRC toraga dum tawkhre khoi Manipur gi sine bole hori se Manipur gi da leikan se da hari sina han sikhana kanda akhoi gi solicitor general sina hai kanda Manipur gi sina di akhoi gi hoji ki har ba law and order se masi je problem lei sineba aduna within 3 months lo shalo hybrid order se hanagi presidential order ro yengu adubu next series July 17 the next hearing lay aduna takpadi within 3 months ta mayamna khana bada tha hum manu tawrani hana khanmani adubu Supreme Court ki order gi ngasagi mayamna hypet ne na hogdabagi adu mayam expert mayam haina bada
direct order natte hanagi order am leibne rum chalu adu luidi hearing sidi karam kandano har kanda July da leidi handaki July 17 da leidi aduna enough time aduga matam so period si cherak says da khona ying se India da yam luri se India da clear cut article number 81 82 Indian constitution gi masi da habira me census ponga pai matungina akoi mi si su proportionate idea mi sina lekai mi cham lero som da kun lero cham majority representation kra himam toi aduna chei tara gi adum tau sineba adubu masi da constitution da iramam mina kaima tawroi hai tari constitutional amendment am changeba hai constitution da tau haibadi tau da ya deba masi karam kan tau khidagi ha kan 1977 gi matam sida 42nd amendment tawraga matam du da khoi gi angang amukta pokpa yang pokpa ya da bagi campaign am leibani na masi free store thameba Hoji another 84th amendment da mujhe harisina kan hai matam da hoji se kadu se to hodre ba koi census la hodre ba covid nani hai amani hai 2021 da law do census to 2020 chei manga thengdar e ba hoji hai ba amendment se kare hage ha kan da ano ba mathang chahi gi matung da hai bani ko hoji 2026 ki tung da tho law ba census tu gi matung da law ba kano do Madrid to be you have any delimitation. Aduna Manipur to problems. Anineba, Chitauba ama, Tungda Lakadaba ama. Adubu Akwegi, Sina personal opinion. How do you hide it? Him tang I delimitation process, Yamtina lie, Kurluyeba. Masikarigino and Hamatam, the India Gida representation, schedule caste, schedule tribe, Masiki census, some Suyang, the Yadeva, and 15%. Aduga 10% station ne khoi population sigi matungina kyam hapsigi hana madugi population je karingba tata sina lan ba tardi schedule caste kya no Manipur di schedule caste lei schedule tribe su lei ba madugi census am su dakar oye aduna delimitation se yam luba process amani na tap tabani na papak tok dong mande je ai personal opinion ko adubu masida push tawri se somna sai push tawri se masi karigi no na hai mata na masi se akoi sai se mind diversion na masu lei Manipur da mind diversion se akoi sai da karigumba mi ani se somna na khara kanani khalaba amana kana doine ba yam clear cut kaino da ngasai gi somna hinga toine somna mang doine ba aru tadi tungdori ba ji kana daw group to tungdori ba ji phajadar ba khangke masi hingal kada ba kangbu duna support taune ba aduga mangdori ba kangbu duna oppose taune ba aduna masi split among su tholakane ba hadi political division am su tholakane ba adu hojik akoi sire sida masi hingal kani na pari ba pham sikse naga area ne khoi ukrul da adigi sanapati da saida kana ne ba amoi ha Tandiaga. Masi mutu su payeba. Hadi ngasagi ngasa hajaki beto. Hengat pasi adu proportionate increase wadi payeba. Suppose humpu le badu lagi marfu hengale proportion chan hengat pa. Masi example ne kai gina haimatam da atopa lamda England da hairone. England da 700 something ne ba. Adu moina kare hage da yamadi pasha changbe hele ba. Adu MP masi hengat pai mata da kaktat ki. Adigi United States di Jahi ko dingi tara tadi meeting je moi gi immigration gi problems United States am theng nei lakpani na meeting sum lakan da akoi gi Mexico macha me am sina adagi European me am sina ai gi population je masing hengan na ba kelum henar oida ai electoral ne ai gi masing sina masing helikai MLA MP masing henoi tadi population push am lakane ba madu me no tong ba jahi chama centennial mun jahi chama mun tawe India gi no unfortunately constitution tara hiram banana madu problem am laiba si cherak is the most another development na ma yam kan lai sina hojiki 2001 gi akoi nei se masidi minor oi greba hadi akoi state ho mai da ngai ho ba si hojik mai no khan greba hojik mai am na hojik India da debate tawri si di north versus south no chakreba hadi masi tawri se 2001 gi du na te moi no hojik nei si di 2026 ki tungda lakada bado madu da neba masi kari gi no na hot matam da population se hari se Uttar Pradesh na hari se na aigi MP ma khan badadi la kuntha tawi la ni phul na me aru Manipur gi de la kya no aru tadi akhoi gi human being gi constitutional pi ba da chi mangdra masi gi argument si laksal eba masi lakta di me no hot matam da MP amada 10 lakhs plus oitadi Manipur da ahum hengala ko doi neba Madugi design on 2026 ki matung da anoba parliament saba se 888 seats chokui thaye 888 seats thaba se the proportional engage o joine ba 888 loi su da su capacity ni ko adugi future do yaung sa gre bai mu design se masi sa saune am kana pakhalai sina Uttar Pradesh se marphu ne ba
aduna anything to base Uttar Pradesh ka Bihar ga na politics both se sum kar mo na sum pair ne north che adu tadi 10 lakh something the paradi Uttar Pradesh tadi 162 200 MPs or ka dore masing ji adu ga south ki na handara ka to masing would henga kani proportion increase na adu proportion dadi handara ka dore aduna voice mu aina parliament wa ngang ba aina taw ga ba thabak myam si voice sum handara ka dore masigi se da debate ani un thole jasar amane kai na kanda nor na mu kai har ke da MLA se MP yam le laga chakhop na tiam haire moina example oina Lakshadweep hairo Ladakh hairo masi da MP mo se yam me na chingni kai na da mo gi bottle masing se yam deba adu mo chakhop chakhati haire moina South ki di MP masing se ka do se bottle masing se yami MP masing yam di adu chakhati haire ka ne ba maduna MP masing yam na chakhop na ti sine ba masi da South na haire na kai kanda MP masing yam de na chakhata su block oina masing yam adi political administration the pai with the corner is in a high hadi suppose Uttar Pradesh ta IT layer Bihar da Yankai layer Rajasthan kun manga layer adagi Delhi da Tare layer adagi Gujarat machine pai ki matam da moina sum pai di administration prime minister webani khagi India ki politics de makoina loina pai MP machine yon is pun be do machine one ne pula moina dum pai layer ne ba machine sina kai da thola ke ha kan makoina machine yam ba sina ngasai chakotte ha ba do madu lali ne saunu kai ka gutor ke kan da akoina growth di pesa India gi pesa lupa chama se da koi GDP da pesa pi da koi ni heli pesa pi donate to koi ni heli loi ma koi ni hele ba aru ka phang badana no na loi phange ba adi suppose akoi gi kano na Manipur kano Bihar hairo sine Bihar gi lupa ma tax lang ma tam da lupa taru ka pesa taru moi phange ba aru ga south ki di lupa ma pi ma tam da kano siki phambagumba makhai phambagumba ngakta ne ba north ki di lupa ani phamba lupa hum ba aduna masing yam basina haji kai lo da minister masing helani adagi loi mag representation ne helakani masigi debate sina most kana ba lai sine aduna hojik sina a personal opinion ko amendment ama laktung mali thamjake amendment ama article 81 ga 82 ga ne ba hojik le amendment se article 82 says the high say delimitation to hai ne ba delimitation sin da koina hai na sil status quo ne kan hai na ba ha gi maintain to hai na ba do status quo ma to da di India se adi north south kan north ka hai na ba se akoi sida ngangi ba akoi sida eastern sector da ngangi ba MP kun manga si moi mo lo de ba south ki Stalin na ngang pa Telangana na ngang pa Kerala na ngang pa se di hai phet adum moi kitang ni e ba adigi NEP gi matang do education gi matang da ha moi na ha ba se dab ni e ba aduna masigi sina yam luba amna political party me manung da su differences le ba suppose ja hoi congress hairo ne north le ba congress south le ba congress north le ba congress ta Bihar da le ba UP le ba moi ka na moi di masing helap ka harau do ne ba south le ba Stalin gi da le ba Tamil Nadu gi da le ba duna mangja do ne ba adigi BJP hairo ne BJP sina bu bayam khali sina BJP se south pinite tongam dre pinite phana hairasu Kerala khangde Tamil Nadu khangde masina pinite to da khawai aduna north ki Hindu belt se da masing sina sum pinite to da BJP na ngamta di masina masing yam ta di south ki support yaw do su moi dum power power lai okay so power game di sim da kan da tai jing ke delimitation bo ro amabu ro maroina maswai si power game maram di ken kan da lenga pairaga sangna leningakpa kamai pai yakatake masing kita sanarakpai karigi koksta orangone maroina tawgi di delimitation akoi state mari aduga maroina choida Satyajit Tamil Nadu gi karigi delimitation muptang gi thu moina lakado singi karigi oram tare sam nara ka moina lakado gi 2026 ki census ki matung da lakado delimitation gi matang je khonjen thokpa hora me delimitation nina adum khonjen di thok thoba tawdu hujiki thengnari ba lakado sing kari sing tamo so break se lobu dia dia ram ni lok thok tona tamo dom ton laksaram tai tamo maroina nan tang kunmari subject to correction tang kumari Manipur da leba all political party ki meeting ama delimitation gi kari gi matang da ma pangtokpa ado ai da congress yaw ki dabra yaw bujala tamo yaw den thamakpa ki kari gi area ma leba ado punna chamina bagi se dum swai si political party hara kanda ama khaktang na konjen thokpa siga all political party da thokpa siga khara dilumba yangba khenara ka dawina ado ai du adum numitu ka ki khudung chaba le hokdo budagi yaw gi dabjala matung torop du yaw bodu jala aji kari ideal communication as a political party congress se morom da opposition yo ne yam lingyo party mina aduga maruina delimitation har pakanda harau do bu khar su leini sinenga panina nungai roi do khar su leidi leini haibagi area ma Manipur da thoi be irang khara ga hena mo
division namtang ga tho mage sigi issue si push taroga ka haibagi agenda am su thokla jala natragana karigumba kanda 2026 ki census kita sungai adu ngare ga tawpa haiba ma natragana 2001 ki census to adu aidu aran ba yam yaure adu semdu ubudi nakna lereba 2026 ki si ngare ga tawpa kamai thabiningi try sing kita ire ga idea se ahan badang ahan gi yaugi da bato ai pau su dum phawle jagi ban kitang thumal len ai khoi gi oina mayang gi oina party mayang gi oina tawdu yam phai mayang gi oina thumalam da bi ai matam sare thengin khalam ba bo yai ko ai khoi gi oina kitang thumal lena thuina alaina pau phau jagi ni maram di congress na delimitation aran ba delimitation da हाइबदी 2000 की 1 की सेंसस ता इम्फम मोइबा डिलिमिटेशन दा तौबिगनो ना फाइट तौरे इसे थेंगना रे इसे अदुम 2001 इटसेल्फ तगी होरेबा अदना सिगी मयाम सिगी ची मयाम डॉक्यूमेंट मयाम हाइबदी लाइबा परिंग मयाम हाइगिबा मयाम कोर्ट केस मयाम याम जांगरे सिदैदा मसिगी केनो तौरदी अखोना तव सीक्वेंस मयाम जे करी के तांग क्या दा कैदोगी कैबिनेट तांग क्या दा करी वारे ब्लोगी प्राइम मिनिस्टर करी ची इगी कैदोगी मयाम दो पुथोगदी याम सांगने अदुना अदुना मरमो जोना कोई खिदंग कोई करी हाइदारे दे अहलमन सिंह करी सिंह खुदम से डिलिमिटेशन कमीशन ना एम ओकेंड्रो अखोई फॉर्मर प्रेसिडेंट इरको ची लेदी याम मरुइबे ची ने अखोई नि डिलिमिटेशन जे ngasai 2008 ki matung dagi lepen leire aduga 2020 da su ayam mayam gi wakhal da bo to defer to leine 2020 da thoki badu matung da defer to gi do kakhi be wane ba adu kakra matung da अखोई की कांग्रेस की हान की प्रेसिडेंट मोयांग तम ओकेंद्रो ना 25 जून 2020 दा कोई सिने रिप्लाई नि 5 जून दा ची इरम बे ची सिगे ची थिदोक त बया तब अद करी हाइन खुमई आदगी डिलिमिटेशन कमीशन ना मरम दिन असा यु थंबी रे अनु वो डिलिमिटेशन कमीशन मा सेम ग्रेबा 28 फरवरी 2020 की हान की डिलिमिटेशन डिफर तो वदो मदु चनरो रिसाइन तोरे हाईवे मतुंग दुदा अखोई की डिलिमिटेशन कमीशन अमा सेमेबा डिलिमिटेशन कमीशन जी करी की मखा द सेम बनो हाई मतमदा ngasai delimitation act 2002 do adi makha da semane ba inong nong na 2020 go in semana te ba masigi anuba Srimati Ranjana Prakash Desai ni chairperson oiba te te committee si seme ba high was Ranjana Prasad Desai honorable akoi retired judge Supreme Court se sida even letter ne ba akoi ki hai si siguma mayam go se akoi loinamak si khomjal matungda ma warep lorkani kholakani ayam meeting da hojik akoi ain thengnajabada akoi proceeding se ayam ba in de decision noina ayam ngakta kanana kari haigi daisen motpi giba pi daba adu level leita budi idabida ayam hojiki si da torungani tawi haiba na te koi chanabi si bo adoiga di sigum meeting ama da akoi na che chang kai sing mayam je koi puthok chaning badagi mathangi meeting matang chawada mafam chawada yaujage hajana thamjagi bane ba aduga ngasai thambiri ba pochida 28 January 28 February 2020 की डिफर तौर बसे कक्थल मतुंग दा न्यू डिलिमिटेशन कमीशन जी थोए कमीशन जिना कमीशन जी द इरुब लेटर से द हाइदि से यामना मसे अखोइना खनबगा आई मसे सरकार दे हुजिक लेत्रम नि रिप्लाई तौरे सिगा खल्लु बदु थम्बो वाफम दुगा रिप्लाई सिगा खल्लु बदुगा खरा ओनर पात तौए बा आईगी ओइना कइनो कान मसिददी हुजिक द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज बीइंग डन हाइरिबा को बीइंग डन हुजनते बीइंग डन हुजिक चथरी अदु ngasai 84 amendment act wi matungina di 2026 फोक प्रमाणिको मधु एक्ट मतुंगिना मधु डिलिमिटेशन सी 2001 की सेंसस ता युमफम होइगिबा इंडिया के अतै स्टेट सिंगी मरी सि नतना अदुगी 2001 की सेंसस ता युमफम होइबदो 2026 फोक चनरगनी हाइबने बको आइगी आइना लॉक्शन जबदा अदुगा मथंग की सेंसस ती मथंग अदुगी मथंग दा तोब सेंसस हाइबदी 2031 दा तारे नॉर्मली कोविड नुंबिद करी करा येथो इसिन तौद्रगदी को अना एक लाइक एपिडेमिक पेंडेमिक लाक्तगदी को 2031 दा तोबा अदुगुंबा सेंसस टू दा मथंगी अदुम डिलिमिटेशन तौगदबनी मींस 2031 दा तौदादी चाही अम मंगे थेंगनरगा सेमी कमीशन जे एक टू पास तोर मतुंगदा आइना एवरेज हानगी तौगसिंग जे होट कांदा ममांगी थोकी बिसिंग दी येंकांदा अदोइदी 2032 दा कमीशन जे सेम कांदा डिलिमिटेशन अमुक लाकदबने न लवेबा लुरिबो वाफम दी 84th amendment दा हाइजे 2001 गी दो
adum chanagini haibane 2031 bokti implied meaning je adogede akhogidi 2001 gidi leitri adudi kamain tawdare adu leitabadagi neba huji anuwa delimitation commission semaga tuna hatu atu prap loisalakna honari se adugini 2001 da haibado soidanaba ngaknaba sarkar sina सरकार से हाना की ngai योरम सरकार सिंह ममिंग मथा करी का से पल्लमी से पर्सनली हम लोग है पंजाब ना ते मधुई कमिटी दुगी मेंबर सिंह कना कना नो एसोसिएट मेंबर सिंह कना कना नो मखोई खंगदब्रा हाना की ममांग की गवर्नमेंट हाइदारे को सी गवर्नमेंट पल्ली रांति पुशन ब क्वेश्चन बा तो पुसु योगदमनिना आई हम कन्ना दे हाइजन दे हेक टूटनेल को अखोई की होनब याब मैक्सिमम होनर गा ngasi bokta अखोई की केंद्र में हमसे कायदन लेरी से अखोई की पार्लियामेंट कांग्रेस लेंगाक अमसुमा कांग्रेस न लुसिंग लेंगाक हाइदारे अपुन पॉलिटिकल पार्टी मियाम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मियाम की होनजमन न हुजी वोक समाइन लेरिनेबा अदुबु ngasi di kaidore huji huji sidaida di reply sida delimitation commission dagi lakpa reply sida si being done hayam huji chathari ba 2020 dagi chathari ba poche ngasi bokta praja da ngasi bokta khangande natraga aikoina khangdabara thidabara natraga kaim leitabara अदुदा एसोसिएट मेंबर सिंह सी ममांगी एमपी सिंह यावी असेंग मदी मेंबर कंपोजिशन सी मयाम सुन खंगबिरे अखोगी एमपी लोकसभा दी मंगा अदुगा अखोगी स्टेट की लेजिस्लेचर दगी मंगा ओइगदबनेबा स्टेट की दी उमफु लेबिन मंगा दु खन बलाइरे अखोगी दी एमपी अनि खतना अनि ओइ तरेत ओइबा हाना साइबा कंपोजिशन जे एसोसिएट मेंबर सिंह के अदुना हानागी एमपी अनि यावी अते ममिंग मथा मयाम यावरी सदा मंगा दुगी सुको अदु मखोइना 2020 की 22 की भोट कागिदबसु यावरे अदु आइना हाइजरीदी सिगी मरखिदा पूरा अखोइ पिन ड्रॉप साइलेंस असम कन्न पोचे चंगहलगा लेरिबा पोचे मियाम सिदा करिगी कमाइन तौना खंगदबनो मियाम खंगगा आइना खंगदबरा कमाइन तौबनो हाइबसु अंगको पोटम ओइरिबा अदुना हुजि ओनली सॉल्यूशन आइगी वखलदा कंसीडर्ड व्यू ददी हुजि तौबो याबसि ngसाइगी अखोई एमेंडमेंट डिफर तौबो याबदो ngसाइ delimitation act section 10 की ए की से डिफर तौरगा झारखंड तौगिदना को झारखंड तौगिदबाइना मोइना 2026 पा हाइग्रेबा को अखोइना 2001 सुम लेरिबा 2001 दुदी हाई कोर्ट नसु लेत्रे याद्रे हाइरे प्रमाणिक को दुगु हुजिक थोलेबा ngसाइगी 2020 की फरवरी की ऑर्डर सिदासु हाई कोर्ट ने यागिदबदु काए खोले नत्रगा कोर्ट में काए खोले अदु काए हाइबा यावदेबा को यावदबना कोइदी हिंगी ने दुम लौबु याबरा खाली आई लीगल एक्सपर्ट न चते कॉमन मैन की व्यू नि को अदुगी पोतु लेबनि न हुजि अल्टा आई ओली तौबु याबा पोचे हुजि से अखोइना जनवरी से 1972 की सेंसस की अदु 71 और माने 71 की सेंसस की अदुदा तौबु delimitation दुनेबु हुजि लेबा केंद्र की सिस्टम जे अदुगी अखोइना मोइना हाइरिबा 2001 दा delimitation commission 2002 ना हाइरिबा 20 सेंसस 2001 दा युमफम ओइगदबने हाइबदो अखोइगी ओइना दी स्टेटस को मेंटेन तौरगा 1971 दा युमफम ओइबियु ओइये न सेमदोकपम चंगयन खंजैबा